30 doa sepanjang Ramadan. Jom sama-sama kita bacakan doa hari ke-12 hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zayyini fihi bis-sitri wal-afaf, wasturni fihi bilibasil qunu'i wal-kifaf, wahmilni fihi 'ala al-'adli wal-insaf, wa aminni fihi min kulli ma akhaf. Bi'ismatika ya ismatal khaifin. Ya Allah, hiasilah diriku padanya yakni hari ke-12 dalam bulan Ramadan dengan penutupan dan kesucian yang baik. Tutuplah diriku dengan pakaian qanaah dan kecukupan. Tempatkanlah aku di atas jalan keadilan dan sikap yang ikhlas. Selamatkanlah diriku daripada setiap yang aku takut dengan penjagaanmu, wahai penjaga orang-orang yang takut. Walhamdulillahirabbil alamin. Amalkan pasti mustajab.